U okviru kontinuiranih aktivnosti na jačanju kapaciteta profesionalne vatrogasne jedinice, danas je izvršena primopredaja novog specijaliziranog vatrogasnog vozila koje je u potpunosti nadograđeno prema savremenim evropskim standardima. Upravo smo završili primopredaju vozila koje nije novo u smislu šasije, ali je jedno od najmlađih koje smo imali, međutim kompletna nadogradnja je urađena sa najsavremenijim materijalima i po evropskim standardima, ali ono što me posebno raduje urađena je od naše domaće firme iz Živinica i na neki način to je ujedno i promocija kako na vozilu stoji volimo Bosnu i Hercegovinu. Ovo vozilo je inače po svojim karakteristikama važno da može ući u tijesne ulice, prije svega u gradu, i ono je navalno vozilo dok ne dođu druga vozila, dakle to je jedna kombinacija. Mislim da smo ovim kao profesionalna vatrogasna jedinica, sektor civilne zaštite općine Travnik i općina Travnik i svi njeni građani i građanke dobili jedan dobar, kvalitetan aset, kako bi kazali, i mi nastavljamo dalje. Trebam samo napomenuti da jedno novo vozilo ovako ne košta ispod $500.000, mi smo ovo nadogradili za nekih 150.000 maraka, ali svakako u narednom periodu ćemo nastojati da se ponovimo i potpuno novim vozilom. Ulaganje u vatrogasnu jedinicu Travnik predstavlja ulaganje u sigurnost svih građana, a ovakvi projekti imaju za cilj dodatno osnaživanje zaštite i spašavanje na području općine. Slične inicijative će se nastaviti i u narednom periodu.